Raranim ike neboganim ngoruk. Mayor ewe kapaseis ngoruk. Ifausun daily devotion gere. En mi watchen kobara para Arab ngeri Sises. Etto babaro sok usun eupuk itan Natte ngeri Sises. Kapatogari nerum reram daily devotion. Book Natte ngeri Sises bestseller book narawe 19th century tori ewa 20th century. Book iwa harisikit soreng at sibuwewiti usurat sibusisiri Sises at a personal level. Nubad ko buen niari iwira buhay di usun thoughts ayir sefen buhay rada at tibis ngeri God nuguruk ike faith etiwa ike keti warong nonan Christ wa fabri usuradaban ebu merda non Christ iwe usun marawin yodik. Jammong sakobade soring esaban ni firifin nubaran neari book iwe rabasa iwe ye book mi fakun murinna ngeri gitsmerisit. Testimony seri eban eruan idan anselio Yesuo atin eber rechuk apasa. Pui uamen moche kobaris ye ren noche book Natte ngeri Sises. Uamet pusi bless ren kapasen non erapuk. Iwe met kawiti kawache saturi kakureri eche kapi noche book. Katogori aufkupo order online. Ira era link kits me attach ngeri noche video non era description area. Ike ye noche phone number. Katogoro koban text ke ike WhatsApp ngeri kitwan. At sibuari nisfagat. 671-689-9990. 671-689-9990. Ike irachen email kapatoro kope email ngeri kits. pui@joyfmradio.net. That's pui@joyfmradio.net. God ebu fakku paradisuk, para maruk, boga buferi, netiban miburinne fan, esekesum, apkabu becekun, miarapara, daily devotion, ngeriatsam. God bless you.